Ukhosatsana ya kweneng unaledi mrotsana ya itobileng Tojana ya tisili mahlo maswe Dumelang sanibonani, mina ngegama lami ngiuMashawa kaPhiri and this is Uyathandwa You Are Loved Waratwa season yabo Abuti Barina. Woo! Okay, ladies and gentlemen, if you know that you are new to this channel, kindly subscribe and don't forget to hit that notification bell to notify you with future uploads. So le lena ke re la itse hore mo season yabo Abuti Barina. So gona le abuti o ileng hore you know what? O re ngwaletse rena batho ba Uyathandwa You Are Loved Waratwa. Abuti o re gona le ngwanyano le ngore wa tseba re keng everyday ga mona. Like pelo ga gage like mood wa gage wa change but o tshaba go mmoja. That's why a khone go tla gore na batho ba Uyathandwa You Are Loved Waratwa hore re khone go mothusha. So rena what we gonna do right now, ro tlhakana le abuti wa rena o ileng gore o ngwaletse Uyathandwa You Are Loved Waratwa. Asambeli sithatha kanjalo. Ngine confession Elu confession Ngine confession Elu confession Ngine confession Elu confession Yasnya sabukuthanda ngeke ungithandele wena. Hello, okay. Oh, ujika mo koneng. Okay. Kwana wa preskipa se yellow. Okay, o sharp. O tlankeramo. O sharp. O sharp. Unjani? Ngiyaphila sesekunjani? Ngiyaphila. Kona ngwaletse Uyathandwa? Ya ngiyangibheka. Okay, ayabuti akabona ra wamohela mo Uyathandwa. So, siyacela sicela ukuthi usitshela ukuthi like this person umthandayo. Like urubutse ka yena like hore umona o irahalang, your feelings ka yena, everything about her ukuthi umuntu onjani. Uyabona? Oh ha. Igama lami ngimwanda mina sisi. Okay, Wanda. Balele bakathanda. So umuntu lengimthandayo ngimthanda kakhulu ngenhliphi yami yonke. Every day ngenda make sure ukuthi ngiyambona. Hayibo. Every day nangivuka nginangisho ukuthi ngihamba la khona ngimbuka ukuthi ungakuphi. Ngenda make sure ukuthi ngiyambona. Wow. La ngimbuka ngifile inhliphi yami ngathi ngiphethe lonke le live lami ngathi lonke nelive selincane umhlaba ngathi wamuka. Madoda mara uyasaba ukumtshela. Ngiyasaba kakhulu ukutshela mara yena ngiyamthanda. Ngifile ngazi ukuthi webathi uNkulunkulu unefoni ngamfonela ngimtshele ngithi lo mdzala ngimthandzayo lo mhlaba. Ntombatani ni like. So sitshela ukuthi like uhlala phi lo muntu? Umlingi ngimthandzayo na uhlala eDelending lapha ngihlala khona sihlala the same residence. Unamanga wena? Yeah, that's why ngithi nangivuka ekseni ngina make sure ukuthi ngiyambona. Vele la ngambonanga vele inhliphi yami iba ifila like ungathi kune something short lapha. Ngathi yashoda ngikhona ukudla vele. Unamanga. Ngikhona ukudla vele ngambona ngiyamthanda kakhulu. Okay, like ngoba so uyamthanda like usho ukuthi like uyamthanda ngempela. So siyacela nebhutami uthi usichazele kancane sokuthi umuntu onjani lo muntu. Umuntu ngimthandayo sesini. Ngathi umfisha unemtimbana so. Umuntu lofuthi lo ngathi uyalithanda nesomvu. That's why ngiyamthanda. Umuntu lokhulu right nenhlito elenhle vele nje. Umuntu lokhulumisekayo ngivisisa mse. Yeah. Hayi kusho ukuthi lutlwile lelena ne motho a moratang like ba re o wa tlhalohanya ke seso go re like wa tsebo re ke seso o lucky motho o na le matlhatsi abuti like wa morata. So abuti before ka tsa maronya ka motho elong hore you know uyamthanda ngenhlito yakho yonke siyacela ukuthi usitshele ukuthi igama lakhe ungubani lo muntu. Hayibo wasewahleka bo. Hayi ngihlekisa uthambo sese. Uthando ne? Yeah, lo muntu ngisho ukuthi nje nangilacela ngwami uMashaphiri. Hayibo. Kuhle lo muntu. Angusisi. Mina lo. Serious.
kude nguwe phela kude. Yo, like angathi ukuthi ngitawuthi kwenda like yo like uthanda mina. Sesi ngithandza wena ngihlale kungibona ngibuka ishow yakho uyathandwa uyenda ku-YouTube so that's why ngikuthanda njengoba ngisho ukuthi vele ngiyadifela ngiyakuthanda sesi ngize ngaguqa ngisho naphansi ngiyakuthanda kakhulu ngiyakuthanda sesi. So bhuti wami like ngifuna ukwazi ukuthi like what made you ukuthi like ungangitsheli uyabona usugcina ulana. Eish yabona le part lothi ngakutshela sesi bengisaba actually. So ngadecide ukuthi namuhla bayathandwa so that's why ngikhona lana lenzayo lena because ngibona ngazi ukuthi lana kude umuntu otangiphazamisa nangikhuluma inkulumo yakho kuwe khala nje inyoni kude ubona utaba ngomsimba tangibela umsimvo lana that's why ayikusho ukuthi wena uromantic so yazi ngoba so ushela mina yabona so ngoba so ushela mina like mina ngifuna ukwazi ukuthi like ubhuti like why like what made you ukuthi like ucabanga ukuthi wena uyangithanda. Sisi le ngento ukuthi ngikuthande angikuvisisi kahle like but angithi wena wathi wena like uyangitha like lo sisi uyamtha usho ukuthi lo sisi yimi uyabona so mina ngifuna ukwazi ukuthi like so waqala nini ukuthi wena uyangithanda. Yabona ngiyakhumbula ngicale guys last year njengoba ngisho ukuthi every day bengena make sure ukuthi ngiyabona nangakuboni inhliziyo yami vele bengivangaza ukuthi angikhoni kudla angikhoni lutho awukhoni lutho. ngicale last year it was around I think June so bhuti wami ukuthi mina ngifuna ukwazi ukuthi what made you ukuthi like ukuthatha isikhathi esingaka. Yeah, sometimes kukahle ukuthi umfana ungamtsheli the time umbona ukuthi ngiyakuthanda so kunokucala uthumadi wathi liyena lakho yangivisisa wathi yena ukuthi umlo kanjani so nami ngithethe isikhathi sami so la ngibuka ngifunza ukuthi umlo kanjani se inzabe ukuthi bengakhoni bengisaba ukukutshela so agcine sengibhalela abakathanda. So bhuti wami ngoba wena uthi bofuna ukade mina ngqona yabona bengisacela ukuthi ungitshele ukuthi like usowangadi mina manje. Yeah ngiyakwadi sesi. Uthi ngimuntu onjani? 100%. Okay, awungichazele kancane ukuthi mina ngumuntu onjani. Sesi wena umuntu olithandzako lisonto. Umuntu lokhulu, lolungile. Awukubo bonke bamemhlabeni. And umuntu lokhulumiseka lo open angivisisa. Yo. Umfulo nangubuka umfulo nelithambo. Nangubuka ngilo umfulo ophethe lithambo lami kwesiyami sesi. Ngiyakuthanda sesi. Ngiyakho. Ngoba uzokuthi wena like uyangithanda. Yazini nani ngicela ukuthi like ungiconvince ukuthi yazi le ubhuti lo uyangithanda like ngiconvince just ngiconvince nje. Sesi ngaphandle ukuthi nje silahlengana sesabona mina ngasola nje siyancambe emanga yabona mina sesi ngikuthanda and angalo ukuthi ngeke nguhete uze nawe ngihlale ngikubona angizange sengikubone unemfana nje that's why and bengivame ukubona nalonye mfana nangubone sitambe ifana iba blue umfana ngibona nginomfana wayebola imali enhlitiyo yabona na uthanza benginalesikhwelo yangiphesisa isikhwelo ngingathi ngibathandzana babendana baba yawo so mina ngiyakuthembisa ukuthi sesabona ngeke ngikuphula inhlitiyo umflo ngabathanza amantombazana obathanda yeah uthanza mina lo ngithanza wena ngeke ngikuphula inhlitiyo utohlale ujabulile ngaso sonke isikhathi. Hayibo. Although kwe relationship kunokuqabacabana but mina ngabahamba ukuthi uyathembisa ukuthi like ngifuna ukwazi ukuthi kanjani singaqabani kwi relationship angithi nawe uyadgadla mhlophe ukuthi mo kwi relationship isikhathi sitofika ukuthi lapho ukuthi wena lo muntu wakho niyaqabana uyabona so mina like like yazi angathi lo uthi ngithini kuwe ngoba yo guys yo bonang ne like kuyashelwa lanhlalwanya like kuyashelwa yo lo bhuti unathando bayithi inhlito yami manje yo uyabona namhlanje sesi ngisenangubuka ngathi ugqokeni nami ngathi asethimane hayibo matching outfit and I make sure every day every day ugqoka ukufana nami every day hayi kusho ukuthi mina ngebhadi ke hayi benganotice yabona kusho ukuthi hayi ngizacala nginotice ukuthi hayibo lo bhuti like yabona ama matching outfit hayi kusho ukuthi yazi bhuti nenhlitwe
ngisho ukuthi ngitawuthini mara inhliziyo yakho like yo guys like you know angathi nokuthi ngithini like ngiyashelwa la ngiyashelwa yo ngiyashelwa ngatshelwa amagama ukuthi yo bona bamputsa mantswe a mangwe leng hore you know every girl I believe hore ngwanyana o mongwe mongwe like a ka rata wa utlwa ne abuti I can see ukuthi like umuntu like umuntu oma humble. You so humble, unothando and futhi like une respect for abantu basimami. Like ngiyabonga ukuthi like you brave enough ukuthi uze la uzotshela mina ukuthi wena uyangithanda. Ngiyabonga and futhi yo guys like wait to get mero kwaka like every time when I see people babashela I think or you know what but today bona ke ka hara ditlhako tsa bona okay abutaka ngiyabonga for ukuthi ngitshela ukuthi uyangithanda and what not and what not and what okay I respect you nami ngiyakuthanda man yawe uyathandeka hayi ma yabona ukusho ukuthi like uyabona okwamanje like okwamanje and okwamanje like yo guys okwamanje like butwami ngicela nje lehlitiyo sesinye inhlitiyo ne inhlitiyo yami ngifisile singamanye la ngifake something lana kunasandla naso hayibo sewuyashesha manje bengifisile hayi ukuthi kushesha sesiyala ngothanza ngayo ngiyabonga butwami ngiyabona ukuthi uyangithanda uyathandzeka nawe nami ngiyabonga ukuthi ngiyathandzeka la kuwe keva ke butwami mina okwamanje like I relationship I nge right. Yes, nge right butwami. Ungawari man unanhlitwe enhle wena like umuntu omo right ulukile you that person uyabona and I can see hore wena unale umuntu onale lerato wanakakelana and uyabona so yeah for now from now for a okwamanje butwami ang like nge right yabona ngiyaxolisa no singacela ngiyathi ukuthi u right kodwa man ujabulise leya kamhlitiyo ngosami ngiyathi ukuthi u right nge relationship maybe bakhethile bathi ngiyathembisa ngiyacela maybe bakhethile phambilini ngiyacela ubathoni ngiyacela ngibosefuna ngigqoce phansi ngiyacela please ungayenzi lonto ungayenzi ukuzubona ngiyathi ngiyathembisa sesi mara ukutomela ukuthi ungilalela ngithi ukuthi ngithini ngithi ngiyabona ukuthi like uyangithanda mara okwamanje mina angikwadi ukuba I relationship angikwadi ukuba ne relationship okwamanje ubangelwa yini ngangitshela nje no like okwamanje like nge right yini lokwenda nje ukuthi ube right nalithami nanga umshado wenqa nje sesinanga umshado nanga yo ay madoda sengiyoshadwa mina mara butwami okwamanje I relationship nge right ngifuna lokuva lokuthi yini lele kwenda uthi ube right okay the reason why nge right like I'm seeing someone yabona so I hate saying this word but angithi ufuna ukwadi ukuthi why ngavuma uba nawe yeah manje sengiyakutshela ukuthi like I'm seeing someone yeah ngumuntu mara ungawari yabona like inhlitiyo yakho your personality yabona yonke into like what you told me ngiyabona ukuthi like wena winvoda yabona windzodza like yeah winvoda sesish ngiyamhlonipha ngosami uyamhlonipha yeah ngoba uyamhlonipha bona konke athi ukuthi umuvelo umfola anemvu wakhe yeah ngoba uyamhlonipha yeah kutomela ukuthi like uyabona ngiyathi ukuthi ama feelings angeke ahambe kanjalo nje anyamalala ngiyathi keva ke ngoba uthi uhlonipha umuntu wami
bengisacela ukuthi like angazi ukuthi into uthi wende njani. Ngiyacela sesona ngiyacela. Mara manje bhuti wami mina ngi-right like ngi-right. Yathi ukuthi sinangakutshela ukuthi vele umfola ya right ngeke umfole vele ukuthi that's ngiyathanza nami. Vele umthola athi right but ngiyathembisa sathi mina ngidamhlonipha ngeke So wena ufuna ukuthi mina ngidede two guys. Ngidedele unginike ichance lencane ngukhombe ukuthi No unginika wena ichance kusho ukuthi like uyabona manje sengido. Ngiyacela sesona nedi ichance encane nokukhomba ukuthi ngiphethele. Bhuti wami ngiyakuva ukuthi uthini. Keva ke okwamanje mina ngi-right. Ngi-right bhuti wami ngiyaxolisa ithi ngithi i-hug. Uyabona? Ya ngiyaxolisa bhuti wami. Utawuthola umunye umuntu ungawari ama-feeling. Kude utaphola lo. Utawumthola ngiyakuthembisa na. Last year sola ngiyakuthanda sesola umshado yenga sesinanga umshado yenga. Umshado? Hayi umshado. Ngenda noma yini. Noma okay usho ukuthi noma yini. Noma yini. Okay nawe ke unoma yini wakho ukuthi ngiyakutshela ukuthi manje ngomuntu like I can't have two bulls in the same kraal. Uyabona? Yebo, bhuti wami omuhle. So, yo. Okay, bhuti wami ku right. You guys niyabona today be good tense. But to go is to see. Yo ngaza ngashelwa. Hey. Wait hore ke guys ne. Abuti o aka o ke mo respecta. Ne asibatho abantu ba ka ira ntho a irileng. Like o botsa presenter wa mrata in front of cameras, in front of phambi kwabantu. Like ke mo respecta, ke mo saluta. Wabona? So guys ke lerato ntwe, ke lerato and there's nothing abuti wa rena haka there's nothing ya ka irang. One rata it's okay una le feelings for nna and nka se motlhoi because yeah. Aibo one rata like o utlwile le wena ka mogwelong gore mantse le ngore wa express it a bolela ka mogwelong gore o rata nna ka teng like ke believe gore ngwanyana mo lo mongwe mantse a o duma go akwa. But it's unfortunate you can't have everything, you can't get whatever that you want kana go ile ngore wa itse gore ke ngwana o inyaka ka yona. At some point o ba disappointed. Naksa mini go mo disappoint but it is what it is. Uyabona? So from Namashawa Hapiri until we meet up again next time khona la ku uyathanda you are loved waratwa season 2 yabo abuti barina so la itse as always a ke tsamaikile one ke phela ke na le moshimane wa diroto matlapeng from Nangwanyana wa Phirikiri asambeni sithatha kanjalo ntsheke tsa batsa marato how we went Pangpisa ngokatali angeshayini ba mathintindo yami sokabana mfana sebaziwa ngiyawuthanda mfana zi bangoline izinto online ay online ay online